Life and Style. Kurumzari. Life and Style gi ngasi gi episode asida mayambu taram nokjari. Ngasi ekoi gi team na laizari ba mafam asi SANGAIPOROU gi FCI road ki Vibgyor Institute of Management and Information Technology hariba institute asigi koi gi koi entrance gate haiba tare entrance makta dani hang lepsari basi maroi na ngasi gi episode asi hagolak liba naharol singh haibadi satra satri singh maroi na mama mapa oiba singi oina di yamna kanagadaba adugomlaba episode ama oigani haibasi thazazai maramdi in today's episode we will be showing you the prospects and the scope of choosing IT sector as your career. Aduna ngasigi episode asigi kanaba mayam puna koi khangminase. Manager or pame do haiba institute asida chumna akoigi regular course sigi matungina just akoigi takpa khotpa si khaknatana career guidance kumbadi dum pibi ber kamai tabi pibi am phajana dum saroina mayam dum phajana institute asigi matang da kai thambiningi isagi oiba wakhan da ko phai phatte natraga si area sa kitang wali si hapsalaga di hena phagani kainaga sigi matang da yam nuai saroina tobiri ja khoi gi khangdaba lairakpa matam da khoina dum hangba da saroina phajana dum share tobiba sigi di yam nuai. Thank you so much. Matang kadang sige. Okay, mi ngamadi laifam habiyo. I mean Nirmal Sharma kausi. Nirmal Sharma, kay lam dage. Laifam na swam ne kai season club manang te. Musically iba mayam se. Asi akoy gi afternoon batch oidera pung kaya day kaya bhaw oige class se. Natroga regular ayuk tagi hoba gum oidera. Class se pung 10:30 day class how eba ko. Duga pung ani ahum bawa class tau. Okay. Adum kui ne matam se ko. Magi schedule sam kui eba dum. Adu period mai. Okay, 4 periods. Break kumba marakta break kumba thaba. Lunch break. Adum no mada khoi gi for 4 period no mada period mari ni ko ta isa. Masidai sida adum oza si adum toi na sin bagi mami ubra kamai toi oza khoi tak pakhot bagi mawang se. Tak pai teaching skills loina perfect way kamta soibeje laite. Adum khoi dum gyan ta oza sina adi am strict way daga jo khoi da friend dong loina biraga dum khoi guidelines ke loin bb fa na adu teachers ke absent way ga jo dum class miss to de ba dum subject atopa ki class to adum changal adum class continue to ba yawe. Vibgyor Institute of Management and Information Technology ki Director ki firm Pubiriba, Pikai Kumlazariba, Dr. and Biren Singh. Ahan mamagta da uzang koi ki show Life and Style asida uzang utara ngomjari. Uzay koi na tazo bamatanda high riba institute asi society magi makhada koi laibani setup to ki bani har bagi wafam mamai koi na ta zai masigi matang da uzang na nakte. Vibgyor Educational Society si in the year 2018 September thada registration tore aduga after registration koi society function hore society hek hobaga ekoi 2018 gi November dagi function hore koi gi society gi tawum thopal loi loi matungda education institute ama establish tawnabagi set up tawnabagi koi gi goal koi gi objective to yauri banina ekoi masi horasi hadana ekoi gi member sing establish tawnabagi formation tawnabagi loinamak steps sing paikhat pa hore matungda koi Manipuri University da affiliation tawnabagi process sanction ba hore from 2019 horokpa January thadagi ekoi adugi requirements magi project report submit tawnabagi sem sabal lore adugi matungda February thada ekoi submit tawre adu ekoi temporary affiliation music fangis permanent affiliation sai ahongi matungda ekoi permanent affiliation phangigani
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯪꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯕꯒ꯭ꯌꯣꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯕꯦꯆ BBA and BCAꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯁꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ एजुकेशन पीबा यूथसिंगदा अदुगा एजुकेशन की मरोइबा री लेनबसिंगदा मरोइना अखोइना फोकस तवी अदुगा हौजिकना अखोइ शॉर्ट टर्म कोर्स लॉन्ग टर्म कोर्स हाइना खाइदोगा तवी अखोइगी इंस्टीट्यूट सिदैदा सिगी मतुंग तारपदा अखोइ अनौबा प्रोजेक्ट लखटकदब मैम सु लेरी सिविल सर्विस एग्जाम्स की कोचिंग सिदै हांगदौरी अखोइ इनौनौबदा सिगी कनोमा लखटनबगी सेम साब लोइरे अदुई मतुंगा अतोपा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस को यूथ सिंगदा पीबे याबा स्किल अनौनौबा लाइबा स्किल सिंगसी अखोइ मणिपुर की हौरैबा यूथ सिंगदा स्किल पीनबगी आंदमदा सिमसु लिखटनबगी अखोइ सेम साब लोइरे लाकदिबा सही अहुम सिमदि अखोइ टेम्पोररी एफिलिएशन द लेइबनिना सिगी मतुंग तारपदा अखोइ अनौबा मथंग मथंग लखटनबगी अखोइगी बोर्ड मेंबर्स अदुगा अखोइ गवर्निंग बॉडी मैम सिंग मतम मतमगी तानरगा अखोइ अदुम लखटसरकन याम नुंगाइजे ओजा मतंग स्वाइस द हंगजनिंग वाफम अमना हारिबा अखोइगी इंस्टीट्यूट विग्योर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की असिगी मखादा पीरिबा कोर्सिंग असि ओजा हौजिक फावबदी ओजाना पनबिखरे ममांगदा कोर्स अनिदी अखोइ हौखरे सेशन हौखरे मसिना तबा अतै अतै सौराकना पुलप ओइना पीरिबा कोर्सिंग असि करी करी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस ता अखोइ अनि खक्तनि लैसि BBA Bachelor of Business Administration for 3 years aduga Bachelor of Computer Application for 3 years sei ahum ahumgi sei degree course undergraduate course koi haure moroba pandamdi undergraduate courses sidai koi quality education anoba ma manipur da test education gi mahaw ma piba pamadagi sigi sidai moroba goal koi changsalapani aduga masa short term courses 6 months ki 3 months ki 2 months ki courses morning and evening shift koi haukhre mamangda sip loikiba yaukre batch ama ani loikhre ado hojik hojiksu mathangi week tagi haunabage koi sem saba loire yam noise ado makhata na osa khamjaning si tongan tongan ba course sing di laikre do hojik di koi sumatagi course ani khak osana habikre mamangda session se haukre ado saurakna hojik hairiba institute asigi leijariba koi gi infrastructure haiba tare ka kaya da system kaya thambiri aduga osana kaya lai aduga satra sing si saurakna hojik phawda admission se kyam gyamna tabiri haiba thambiri अखोइगी सी छात्र मसिंगदा प्रोफेशनल कोर्स होबनिना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा अखोइना पीसी BBA गी ओना 30 पीबीरे BCA गी ओना 24 पीबीरे सिदगी अखोइ प्रोफेशनल होबनिना सिदगी हेना लौबसु यादबा अदो मसिगी सीट लिस्टमा अखोइ BBA गी ओना दी फुल लोइरे लोइनमक एडमिशन लोइनमक सीट कवर तौरे BCA गी ओना अखोइ छात्र खरा वाली कोइ सी हौरपदा गाइबनिना मिनिमम requirement de koi thamme say in terms of textbooks adigi reference books journals newspapers library gi na koi minimum requirement thamme aduga computer lab ki na koi computer si satra ani computer amada satra ani phammo habani la koi gi di amamam phambagi da computer 25 se dum suraga lere aduga classroom di koi first semester gi na hojik BBA BCA की क्लासरूम अनी दरकार होइबदो अखोइ अदुदै हेना क्लासरूम मरी लेरे अदुगा अखोइगी ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन अदिगी सिगी अखोइगी लेगदबा कैंटीन अदि अखोइगी हॉस्टल सिगी सिंसी मिनिमम दा अखोइ रिक्वायरमेंट सिबदि लोइनमक टच तौरगा अखोइ थम्बा ngam me hojik pawgi don ado za total oina habiu satra se jing sai 50 total si अखोइ long term gi degree undergraduate course ko ina 30 ga 5 lere aduga short term courses ta 40 plus layer and all together around 70 to 80 students they are enrolled tawre hojik fawda yam nungai sai matang sida koi gi piriba koi gi coursing haiba tare pung kaya dagi hauraga oza sing si mai shift naibra pung morning shift evening shift khaidok pibra kamai do manage to biba gi habit BBA gi na khoi oza le sing si hojik full time level su yawi
oza koi oza manga darkar oibani subject manga ahan bai first semester gi magi eligibility subo oza sing doi koi engage tawre aduga makoi part time oina su koi pire darkar oiba minimum 10 faculty members darkar oi BBA ga BCA ga pulaga asim laire adugi mathakta plus koi short term courses singi oiba oza sing tunga nam engage tawi masala koi short term courses na tha ahumgi tha taruki oza magi faculty si tha ni gi course certificate course yauri sigi certificate course singe takpagi koi morning gi koi gi class hodri kanda BBA gi BCA gi class hodri ge se da 7 am to 9:30 am se koi atopa oza mu engage tawre aduga evening after college class lor matung da 3:30 gi matung da koi diploma courses sathari simki sigi da mutaso atopa oza koi na tongan ba oza mu engage tawraga hoji sik sathari yam no haise aduga oza maroina piriva servicing si koi hausi phawda yamna newly established oiba institute ama oijabanina satra sing hai tare koi gi iramdam sa leizariba koi angang sing si kayamuk yamna response si tawbibage hausi phawda management si success oina kalobi braga mai tawi masi adum hawbada yengbiro akoi gi sit 30 pibani 30 sit se hojik full lore sigi mathokta hojik demand koi da admission PBU halbe yawi ado akoi masi sit ki wangmata ahan bagi di akoi gi quality maintain tawda yadabnina magi professional course obina koi ne palo loksan basu yade adi plus akoi gi room capacity si koi 40 ni adu university akoi da PSC 30 ahan bagi akoi da 30 enroll tawro siboi di pira gen hana samai tawda akoi 30 si hore hojik admission hawtuna loidana tawre akoi ahamda 30 si khara waga da malam adu bo slowly tapna sum satra sing atopa courses apply tawruba medical engineering or agri BSc agri tawruba sumba digi topa professional line da kaida satninguba kangu sing akoi moi khandara matungda last decision si kara lege se hoji mokoi BBA tambagi keno si yamna culture koi gi sigi field se da sangning bagi demand amdi satra singi kanba object kana mokoi apam le aduga satra singda hojik awareness khara khangbagi kano su wat pasu leiri BCSC kaino habsi parents sing da khangdab su leiri satra sing da khangdab su leiri sigi mayam si koi tamna ahomba ahenba kano amati change something lakani habi thazab ti leiri kanagumba class 10 natraga 12 loiraga tamba yabra koi magi degree si class kaya tamba loirakanda haiba BBA course natraga BCA bu oirasu karamba tamba yai aduga mathangi lakadoriba session da haiba koi bimit sida koi admission si kramain tawduna logani haibana singba karigidamak angang singsna BBA ma BCA tamgadoribano haibagi matangda kitang tips oina thambiu kra sakot station da di siki mangal si BBA BCA ki kanaba hojiki matam sida professional courses ki darkar oibasi loina makhang more than 10 years ki mamang da mokoi di yam hawre ado akoi gi Manipur yam tapna sakpadagi hojik ayamba students sing di khange loga khangdabasu yam leiri masi akoi awareness ka sai hai gi pige haibagi akoi khudong jaba matang launabagi akoi si adugi plan di sem sabal lore matang gi batch ki damota hojik BCA duga BBA tambasi BBA ne hena wangna tamisi masi maramsu lei BCA tamada akoi gi magi cutoff mark si yodaba yade aduga ma mathematics background 10 plus to the mathematics low daba yade sigi particular magi akaknaba magi eligibility criteria leibanina BCA si da sangpagi satra singsi input se koi khara wale aduga BBA gi oinadi masi mathematics yautrasu all science background commerce background arts background dagi any 10 plus 2 pass torba satra mana mathangi BBA ki courses te admission to yagani aduga magi cutoff marks today koi Manipuri se piba 45% ado 50% for OBC ST gi magi soina 45 to 50 and soina minimum adu badil lei aduga koi sigi BBA ga BCA ga si hojik lai si train si Manipur da samane BCA su lei demand lei tabante lei ado BBA BCA tambagi kana basi hojik satra sing di ayam khanga duga parenting moina parenting si yamna nauna khangdabdona tongna lakpa yawi masi tamaga kari tungda kari oigadoino karmai tawdoino haibagi moi samamnaba khangdaba mayam do khoiga tanaraga koi wari sar matungda moi mogi khangdaba singdu kupna takpiraga koi khanghan biraga kona thangda yamna nuaina moi asa yam chauna aikoi sidaida
ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯍꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯐꯣꯟꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ BBA ꯇꯝꯃꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ BCA ꯇꯝꯃꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯄꯥꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯨꯒꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯇꯝꯃꯤ ꯀꯩ ꯇꯝꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ BBA BCA ꯄꯣꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ MBA MCA PGD BM ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ institute-ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯞꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ BBA ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ BCA ꯂꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯞꯀꯃꯤꯡ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯤꯞꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ BBA ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁ ꯄꯣꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯁꯦꯜꯁ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯞ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯣꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯗ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯣꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯃꯤꯕ BBAꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ BBA ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯀꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ BCA ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯗꯦꯕꯂꯞꯄꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯣꯁ ꯀ꯭रिꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯦ ꯋꯥꯠꯄꯅꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯠꯄꯅꯔ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯊꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯟꯊꯕꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯑꯥꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯨꯕꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯕ
financially magi family background magi financially sound oidu yade adugi expenditure sang do mayam dum koi loina mak sap chana ngamani harga satpa singdi adum sakhi gani aduga ngam dab singdi tasena tamdi tamningba aduga karino course masi kana busi kaino khangaga satpa ngam daba mayam ju koi gi sidi yawi hatta hatta ki laiba sapcha singsi sigi magi ba pang satningi haiba parents sina nang smai toro koi gi family background si yeu simai leibina nang tamning bodo mathangi kaino dom ye si handa ki uladi sida tammo koi gi mani bursa toro tammo si ada tammo phang bodo si sum tammo phangna samane aduga what makes difference di kaino ai koi gi the course fee structure di totally different makoi gi di in terms of lakhs per semester so semester 6 semester therapy around 6 lakhs above sangani minimum whereas ekoi gi study within the 6 semester loi manu da ekoi da thi some 80 to 90,000 below 1 lakh no so adi totally 5 times difference ni ekoi gi sigi ekoi da laiba faculty members si ekoi high grade among the UGC gi qualified over almost 90% of the faculty members are UGC gi qualified ekoi gi faculty over yare habagi adu jasini adu itardi same thing moi adasu oirisu boju oirwani qualified papangi su ekoi ju oire adu in terms of faculty de ekoi yare qualified loi oire aduga industry gi adu explore mapangi exposure phangaba jasing ekoi da yawda boti ekoi guest oine koribo jasing banking da leiba aduga industry da leiba academic ta more than 10-15 years hand experience leiba jasing yawi adu tardi ekoi gi mohoi da yamna hena experience lei help jasing duna ta ga di kai do gi ngang fail ga tholai kai do gi pass obom da tholai kai do gi thola ga da moi coaching to view akhoi ada ta ku gyan ta dre na hai myam yawi sige myam chi akhoi na le da thengna ba da myam mong khoi problem solve tar ga tha ram chat tharani moi course lo ba yaw re ado akhoi da di adu gi do akhoi na personal care lo soli magang si kana no kar mo no akhoi 30-40 student da mi ason ba ngang kana no de khoi yam lai khang do pom aduga sigi ason ba ngang si je khoi extra effort pi ba khoi moi extra moi hard work to na bagi adu bagi dum cham do khoi na lo ga angang si most of the student khoi fail lo na ba magi course complete lo na ba sahi mang da lo san na bagi so mayam ma khoi da technique strategy mayam su ya la ga thamni akoi gi institute se manipur da di hojek tapna aduki matik yam khalakli haidi IT sector sida aduki matik yame aware su khaga sum oiragli haiba wafam ma ozan haipet pandikre oza matang swai sida leiriba tungan ba institute sing sigi marak tagi karigi damak akoi gi hawrak li bangang sing sina vimit akoi gi Vibgyor institute sida karigi damak ming san gadori bano haibadi hojikti competitions ngaktani he na productive oiba angang puthorok pa mafam adu da lakadori ni haijariba aduna ozagi hariba institute asida kari tungan ba atopa institute ta phangdaba scholarship ni khangde natraga tongan ba tai benefits kumba ahen ba leraga dikra thanbi hojiki hai ba satro sing da koi gi college da ahen ba please koi short term courses roina atopa institution da phangdaba facility am khagde koi gi lei sima di koi gi top ba magi institution package roina moi da satro sing da free of cost da koi during magi degree year course da sai hom banung da magi computer certificate course ama happen di plus magi sigi graduation se lora matung da mangonda magi job prospect demand market ta hena magi kudung chau phangna bai koi accounting gi tally gi mana kari si pai certificate si pai ga di hairaga di ma he lora matung da farm sing the sing da thawak sang na bai kudung chau phangani adu gi high requirement magi niche da ka do akoi ni magi sahi ahom tam gi ja koi hakani adu high sing se koi atopa institution da hojik pawdi hapagi oi ubo phangdei similar plus akoi gi society magi body mana koi run to society mana magi aim objective lady industry visit koi exposure sakani field trip sakani industry sing da salaga koi industry visit to duna satro sing se life magi tamoriba theory do practical na kamai apply to doge haji industry sing da koi every semester da koi chat no ge koi plan bo yatra lo re magi schedule to re aduga theory plus practical sigi se koi loina mak theory su yade theory da classroom da to no koi practical da kari to ge haji koi uhonna bagi adugi anoba sing ba mayam to gi head to bakra koi se structure ma sem ga tham
Oza iroi loisilakpasida Tom TV gi akhanaba TV show Life and Style khoigi ngasigi episode asida ozana saruk yabe basi kari phaubi bege aduga khoigi viewers singda haugalakli ba naha singda loina loina na mama mapa oiba singda kari kari tips thambiningi. I would like to thank to TOMTV for this event. Takade ba sahi tara sahi kun zeda youth singji mogi batam mogi juk ora kadarabni makoi singsi kamai tawduna malemgi leiba competition sigi zeda koi su yaw ko mutagi makoi singja kamai na skill hapsalaga kamai tawduna mayamgi malemgi leiba youth singji ga competitor ora boju mangjil thana satpa ngamutagi hasi lakade ba sahi tara ko se koi ubo phangani masida thenagade ba khudong thiba mayam che koi changes lakade ba ni ko ho lakade mayam si sigi opportunity mayam si lo lo bita bukta object professionalism aiba professional ethics yawa satra sing youth sing masi yam darkar ore aduna viewers sigi sededa koi aina khamani madi ano ba laiba processing professional processing si kai lebage bagi prospect future scope kai lebage hadu khangaba matungda agi career decisions tungi career bagi anoba career aba sem namgi kudong jawa lobudo akogi si bemis sida sidege phangani habsena mayamna haijani. Thagachari Oza Dr. M. Biren Singh, Director of Vibgyor Institute of Management and Information Technology. Ngasi khoi gi Life and Style gi episode asida saruk yabiduna maroina khoi gi hawgal gi bangang sing gi oina di yamna kanaba episode ma oigani haina thazai maram di yamna khoi gi kanara ba wafung ngatani ozana thambikhi badu kari gi damak BBA BCA course di ekhoina choose tawgadari bano sigi stream sida kari gi damak koina sangsin gadari bano haibana singba tonga tongan da tips yamna informative oiba wafum mayam ma ozana ngasi thambi. Thank you once again for being a part of the show. Thank you, sir. Ngasigi oinadi matang swaisida Life and Style gi episode 10 sinjari. Mathangi chayol mathangi Saturday numit ki numidang wairam pung 8 makhai taba matamda anauba episode ama puduna lakchage. Till then, keep watching Times of Manipur.